These friends made it here sa His&Her Bar Salon here in Manila Road. So yes guys, today I'm going to pamper myself. So before me mo ato sa mong uban na lakaw guys kay magpa-manicure sa ko dire sa His&Her while waiting for my boyfriend na magpa-haircut na sa siya guys. So yeah, nasa din si Sir Donsky. Hello. Hello Sir Donsky. Hey guys. Well, nag-wait ko sa akong uyab kay nagpa-haircut pa man siya. But as well, na muhapitan lang sa good rin. Pa-adjust ko sa akong eyeglass kay loog bitaw kayo siya, guys. So, kana. Happy birthday. Ha? Kailan mo? 18? 27 na po. Oh my God. Oo, arang-arang na siya. Ano dahil na? No, kay mo. Naganoon ko lighting diri. Wow! So guys, man ako og pa adjust akong eyeglass. Di na siya mahulog guys. Gamay na lang. So maning pirat ng tag-ilong wala to. Balan. Sige na, mora to siya. Thank you kuya. Happy birthday din. Asa atong kuan bi. Alright guys friends, manami sa His&Her Bar Salon guys and manasad ko nagpakuan sa akong eyeglass. And then right now we're off to Shawarma Gourmet because Sir Mansour offered a free, yes, birthday treat for her. wow. There. Pagwapo sa akong boyfriend. Esther, kailan mong Esther guys? Esther Yahey. Esther Yahey. Alright these friends, we're here in Shawarma Gourmet. Ano yung mag-lunch kay kita gani og free na combo meal ni Sir Mansour. Thank you so much Sir Mansour. Siya mong favorite rin na pagkaunan sa Gorordo. Wow. Shawarma Gourmet with Sir Donsky. Yo! Happy birthday, Ma'am Lacey! Yay! Ang uban kay nag-celebrate naman mi dito sa Kuan, sa Bantayan. Kita na sa dire mag-celebrate. So, wala na mong food guys. So, ako lagi pili guys kay combo to nila na siya fresh, shawarma, fresh, and kanang chicken pizza nila, and sa'yo mo baby? Beef. Beef. So, sa'yo mo ka Sir Donkey? Chicken. Chicken. Sige, gutom na mi guys. Mga sa mi. Let's eat. Wala ko rice. Sige, lang mo rice. Nagko kayo lang, kuhan ba, fries lang kayo. Bisa sa kanang burger? Muna siya ang pinaka-the best na shawarma sa Cebu guys. Deep ni mo rin. And also guys, you should check out and try their combo 4 and combo 3. Lamig ka siya guys. It's chicken and beef. Wow! It's authentic Lebanese food. Di ba babe? Alright guys friends, manami dito sa Shawarma Gourmet guys. Busog shoot kayo ko no. Bisag na mo to no, pero grabe na. Busog kayo, bugat kastiyan. So now guys, we're off to Aloha-Mana Spa and Cafe. Because I'm gonna try their whole body massage. Courtesy of Aloha-Mana Cafe. Of Doc Xavier day. Xavier, the dentist is out. So yes guys, I'm going to share with you my experience there. And yeah. Kaming duha guys ang magpa-massage. Sakto kayo nino for my birthday kay after pamper sa His&Her Bar Salon. Tapos kanang kaon sa Shawarma Gourmet. And now kay sa Aloha-Mana na sad. Good afternoon.
Nag-spray na. Temperature check. So guys, we're now here sa Aloha-Mana Spa and Cafe. So, kung masuod mo guys, kaya sprayhan ka. Disinfect. And temperature 36.4. And so these are their services guys. Sila mga massage, volcanic stone massage, cowrie shell massage. So we're going to try the volcanic stone massage guys. It's a 90 minutes na massage which costs 750 pesos. And nasa sila uban diri guys, oceanic Swedish massage, so 550. So kano guys, muna siya mga rates sa ilang mga massage. So still need to fill up. Client intake form. Okay. Sir, okay na ka transgender ang mga atag mo kay ang babae na reservation ka pang 4. Isa ka female, isa ka may transgender ang mga atag. Sige. Ano siyang ginger tea. Cheers! It's hot! Cheers. Lami! Ano siyang ginger? Lami! Lami guys. It's very Gingery. gingery. Basta guys, kuhan ka siya guys, kanang pang-kuhan siya pa. Maka-relax sa mind. Ako na lang massage mo. Yes, baby. Yes, please. Sige na. Yes. Kuhaan lang, 1,000 per hour. Wow! Free na pipi. Free na. Sa tama natin. Para sa foot wash. Foot wash. Enjoy your massage. Sakto kayo kay gikan ko nagpa-cleaning sa His&Her. Kilo! Oh my gosh! O saan na ang yung mag-ikwante? Coffee and salt. Ha? Coffee and salt. Coffee and salt. Kilo kong kisha. So guys, I'm ready. Kailangan din mo mag-change siya lang shorts. So mani siya. Wow! Yeah, anyways lang ako guys kaya para nakikita kong build. Tara. Init din siya, no? Papasok yun po siguro, no? Pasok kayo siya. Pero, Ay, dugay mo siya mawakon. basta may purpose ano niya te? Sa stone na giinit. Oh, di ka na maway yung panukot. Okay. Ano lang yan kung init ka ayaw mga kung dapat yung madami. Hi days friends! So, just done with the massage guys. Grabe, nice kaya ang volcanic stone massage. Actually, it's my first time to try that one. So, after this massage guys, kaya namin yung ginger tea. Grabe, and so how's your experience my baby? It's a great experience and it's really relaxing. Like all of your stress will be taken away. Pupuwag yapon baby. Nagpuwa siya no? Ay, ate konti. Sige, tanaw ka. Oh guys, pupuwag yapon yung likod. Mga ginas sa stone kung sa volcanic stone. And then, pero relaxing jud kayo siya, like, maka-feeling, makatanggal jud siya sa mga panuhot. Mga pangaol. Wala lang jud ko ay kung naka-video sa sud guys, well, nag-massage kay ngit-ngit din kayo siya, di siya manda. Wala sila suga. And it's purpose sad kay para mas ma-relax ka. Hindi ka ma-distract or And, well, nag-massage guys, no, kay naa sila ka ng, ano sa'yo tawag ato ka ng barrier. Oh, barrier guys, kay para
in line sa kanang protocol nila sa COVID-19. So butawan nila dire like nag-lie down ka, dire na barrier dire niya was walang nag-massage kay naasa dito. Natabon ba niya mag-mask sad. Sumoto siya. Amazing. Relaxing siya ka ng padong naghuman kay ka nag-i-rub siya stone ba ka init ba? Init kayo. Yeah, nindot kayo sa feeling guys na i-rub ang katong init kayo na stone. Sa imong parts sa imong body, sa imong bagtak, sa imong likod. Moto siya. So, moto siya guys. If you want to visit Aloha-Mana Spa and Cafe, they're located here at Queensland Manor Condominium here in Ramos Street, guys, sa Cebu. Narito siya sa heart sa Cebu City. Wow! Baby, how's your experience? Ito siya, nice kayo. Kayo maka-relax and matanggal dyan mo mga pamaol, especially sa likod. And nice kayong feeling sa nainit bitaw. Nainit sa imong kuan. Ito siya guys. Kasusad kay pamid no katong nag-massage sila sa upper part or upper tele sa may bukton kay nasa lagi butang na init din ako. Masudong ninot na ako. Ninot na part. Relaxing kayo. You should try it here guys. It's Aloha-Mana Spa and Cafe. That's all guys. So after here guys, kay mabalik namin sa SM. Mag-dinner lang daw sa SM no? Sige, dinner lang. Thank you so much Dr. Xavier, then the dentist is out for inviting us here, and also Aloha-Mana Spa and Cafe, and my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you could please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel and his channel. It's Jude Rico. Yes. And today is an amazing day. Yeah. Did you enjoy it? I really enjoy, especially na you're here with me. We're celebrating together. So wala na siya ko yung mahihiling pa. Charang. Sabi sa wala ko celebrate kami simple for today. Yeah. Because ang importante kayo nagkulitando sa Presents. Para ako sad guys, mas importante yung presents. Thank you so much for watching guys. See you in my next vlog. Bye!